Salam la famille. Beden salmina nokko ka wondon ko ne so mondo ande kadi ko nawna selli terapi ande le 14 8e mois 2023 so dungal la muy e ngaray sendo de yoga e toɓɓe kaderol ɗo fi goto kala men yo wawa ɓeydade be isnillahi ka lowre ka o woni ɗon en wi'i e thérapie ji men ɗin ko etagol anda hoore mum. C'est ça la thérapie. Anda hoore ma ha tawa ko an woni chauffeur auto ma ñande tawi ko an woni doginde otowal ma ngal ko an andi ko honto naɓata ngal ko on tuma yaltata e wullitagol fillito nafoore thérapie ko andugol hoore mum. Andugol hoore mum ko nodday ɗum bana adama e jooɗagol ka driver seat mana otowal ngal wonɗa e mum ngal tawa ko an woni ka direction ɗum ɗo noon gasi wo si tawi bana adama on ko jaɓali nodditirade goɗɗum go ko wona bani adama. Andi ɗo joni sa wi ko a ngol leñol si fi ngol leñol haalama ko moƴƴa haray temmere ma nde mema. Sa wi ko a nde fedde sa wi ko a ka diina sa wi ko a o fikra o faamu nde finde a wi ko a ɗum si tawi tun ari ko memi ɗum ɗon ko tawtaw na ko moƴƴi haray ko an woni ko mema. A senniniray mo wonɗa on e diina maka. Diina maka an ko feere an kadi ko a feere wona a diina maka. A senniniray mo wonɗa on e leñol maga. Leñol ngol ko feere ko a bani adama feerejo seede si tawno tun neɗɗo jibinano o wujja immorde e woɓɓe goo o wawata andude ko leñol o kon ɗum ɗon no seediti ɗum ɗon. Misal ɗo joni bobo jibine hande o wujje hande immorde makko ɓe wujja mo few o naato e leñol go o wawata andude wona o ngol leñol. Ɗum ɗon holli hiɗa toon leñol ma ngol ɗo. Si tawi hiɗa e nder fedde hiɗa e nder clan hiɗa e nder parti kala ko wonɗa e mum waɗu différence waɗu sertigal mo wonɗa on e ko wonɗa e mum ko mo wonɗa on e ko wonɗa nodditade e mum ko. Way joni siɗa e nder dewgal ma hiɗa e nder golle an hiɗa toon dewgal ma ngal no toon an hiɗa toon golle ma ɗen no toon. Si a wawani sennidirde ɗiɗo mo wonɗa on e ko wonɗa e mum kon si tawi tun goɗɗum ko wiyete négatif ari memi hunde nde memete ɓayɗo jogodiri no way siɗa jogiiɗo jandi si jandi ndin wulnama haray an kadi hiɗa wulude hiɗa santude température jandi ndi. Mais si tawi ɗa waɗi distance hakkude ma e jandi ndi a wonay observateur a wonay taskotoɗo jandi ndi anda fewno ɗo hindi wulde anda fewno ɗo hindi ɓuuɓde. Ça va pas t'affecter. Donc identifiez-vous en tant qu'être humain. D'abord si takkon ɗon non goɗɗum go mais si on attori ko sakkitorte kon no lo'i ala garanti ala darol no hasi ka ɗum ɗon mema wo gurdam maɗa fo jiiɓo ko wiyata yimɓe haala mum ko ngalana wonana koɓe jawtoɓe dara télé ma radio ma réseaux sociaux fetta ñallal ngal peetuɓe haaɗa parce qu'il s'est identifié à quelque chose en dehors de lui, c'est-à-dire o waɗi hoore makko ko wona ko tawata ala garanti. Leñol ma ngol no yaha acce mais a yahata acca hoore ma. Diina kan no yaha acce fes few sa waynodiri e iman diina ka yeeyi accima kono an a yahata acca hoore ma. Dewgal ma ngal no yaha acce fes mais yiɗa yaha acca hoore ma. On mo a yahata acca wi ko a on hande kadi a wawa sennidirde ko honɗum duwaɗa ƴettude ko honɗum a duwaka ƴettude.
Merci Sidi Monene, vraiment. Merci Diallo Saïd. Partagez le live. No arte yewtere men nden. Merci beaucoup. Partagez, mettez le cœur. Donc, haray. Diina kan gande ɗen si tawi wona e macca nga wonɗa ƴettude haray koye nder neɗɗankaku yagal wonɗa ƴettude neɗɗanke ko subinaɗo faame nde toɓɓere ɗo sa yi hande manipulation de masse yimɓe no dari no commune ɗina jama wuura e maɓɓe no woodi ka ɗum iwi ɓaawo ɗo sa maccinɗina yimɓe go'o a yaltinayɓe taw ko ɓe hooli ko wiyete idéologie arta e idéologie keso mo ɓe annda fenna ɗum ɗon yaltinaɓe ɗum ɗon jonnaɓe idéologie ko sa lanniɓe jonde idéologie ƴetta noon ko faalaɗa kon jonnaɓe ƴetta noon ko faalaɗa kon e junngo maɓɓe ça s'est passé comme ça l'esclavage ça s'est passé comme ça ndaaro taariki macca nga ko fof ɓe arugol yana e yimɓe wara ɓe ɗum piirda e maɓɓe ɗum duumotaa ngun macca nga ko juutata par ce que si ɓe heɓiti doole ɓe immitoto kadi ɓe hetta hoore maɓɓe kono argol taw ɗannina hakkille maɓɓe ɗen ɗanninira hakkille maɓɓe ɗen Allah subhanahu wa taala haala inde Allah kala mo ban adama mo yewtuɗa fi wiiɗa Allah o jentoto ɓay na fi hoore ma wonɗa haalde o jentoto ɓe ndaare ɓe tawi ko si tawi bane adama on taw hakkille makko ɗen jaɓi ko ɗon o welata jeyede fodde hakkille makko ɗen jaɓaali jaɓingol ɓanndu makko nun duumota ko neɓata ɓay ñande o heɓiti corfu ngu umurta fii noon an ya daɗu ko soroma daɗaali fii ya daɗu ka patima daɗaali ko bee jaɓa humpitandeji ɗin no ton ka diina hiɗi ton je répète so ari ka diina humpitandeji ɗin no waadi hino ton ko wahina hino ton ko tawata wona ko wahina ko wahina kon ko ɗum ɗon woni ko Allah addi ha fiima an ko wahinaka kon ɗum ɗon koko bane adama ɓeyditi nder ton bane adama mo ñaamay mo yaray o bugoto o ɗanoto imo mari faaleji il va jamais te libérer. Merci Mamadou Sarafou, merci Sidem mi fillito ira fofude hennu no ko jeli wonɗa yaɓude Allah no saaƴinde ndiyan ɗan tu payes combien pour ça nangue huɓɓay kene leer sappo e ɗiɗi ombon ma dande facture tu payes combien leydi ndin no weƴƴita seppa e hoore mayri rema e hoore mayri hibba tundi e hoore mayri ko jelu wonɗa yoɓude banne adama si addanima courant si addanima ndiyam c'est facturé ou bien c'est pas facturé c'est facturé parce que kanko himo loyi sabu ko o ñamata kon o yara si o jonnima goɗɗum ɓe o ƴetta goɗɗum c'est normal donc kala ko wiyete diina ta jaɓu iwa e oɗo kala ko wiyete diina sa jaɓi iwi e oɗo neɗɗo lowɗo tu vas payer le prix wono courant iwri e makko noon yoɓuɗa wono ndiyam iwri e makko noon yoɓuɗa tu vas payer le prix tôt ou tard leɗɗe ɗen ɗe ka burure no rimude sa yehi a ñaami tu payes combien sa yehi ka nder burure a waañi tu payes combien ko jelu yoɓata si bana adama remi leggal tu vas payer si bana adama ne'i kulle tu vas payer wota jaɓu awa kala ko wiyete diina kala ko wiyete diina kala ko wiyete diina hay feccere abbere ko iwa e makko hewta e ma par ce que
il va te facturer. Retenez ça. Fi Allah musibe mfame ko meno yewte do. Buye mo nganden waɗede chantage familial. Sabu ko goɗɗo heɓma on te fait des chantage familial. A yiɗala fi on numo wiide a yiɗamo ɓay a wi a wonta lampu gerto chantage familial hiɗon hulɓinirede en hiɗon hulɓinirede mawɓe hiɗon hulɓinirede hay leɗɗe. Wattane yiika e koko moni yewte ɗo. Donc si tawi a falaka ƴettude diina e nder macca ngaku, so a falaka ƴettude politique e nder macca ngaku, so a falaka ƴettude gandal e nder macca ngaku, e hino solution on ka thérapie. Les informations sont disponibles. Gandal ko humpitande nde goɗɗo ƴewiti ɗum wiyete gandal ma nde an ƴewitiɗa ma nde Allah wahini e meɗen fof ko connaissance. Joni noon connaissance jiɗi gandal ngal hingal waali wonu jangowo ta wonu moɗowo, wonu jangowo ta wonu moɗowo ta wonu loweteɗo. Jangowo ko hombo ko ƴettowo konko wondi e nafa. Honno andirta no wondi e nafa ko si tawi no gollandema ka gurdam ma, ko si tawi no gollandema ngal gandal hingal gollandema ka nder gurdam ma. Ndaru si ngal gollan, see if it work for you in your life. Si goɗɗo jangi duuɓi nooke école ma duɗa diina o inni miɗa ɗaɓɓude golle koye macca nga ko o jangi, miɗa ɗaɓɓude honɗum golle ko golline kaani honɗum janguɗa seke mo ɗaɓɓude ko ruka mo. Haqiqa on jannuɓe mo ɓe janfi mo, ce sont des arnaqueurs d'éducation, ɓe janfi mo, ils l'ont trompé. Si goɗɗo jangi duuɓi nooge duɗal diina tawi ko yo rutto o ñaama ka nder diina, il a été trahi. Merci mon frère Nassir officiel depuis le Sénégal. Merci Amadou Télémiri. Merci mi fellito. Si goɗɗo jangi duuɓi nooge miijite duuɓi nooge o gayni ɗum ɗon o wi'ima golle ala ma miɗa jogii ɗo CVA miɗa jogii ɗo ko miɗa ɗaɓɓu nde naati ɗo miɗa naati ɗo miɗa faalaɓe. Attention, o haalante woni ko e nder macca nga ko woni ko mi jangi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que gandal ce sont des informations ko ya ƴettu ko nafata ton kon ko tawata kon gollante ka ngurdam ma. C'est que gollanali ma tu peux rien produire. Gollanali ma, c'est ça la réalité. Gollanali en gollali gurdam men ɗan no seediti ɗum, caye men ɗen no seediti ɗum, gollali. Joni noon sa ƴetti ko nafata kon nder ton automatiquement allow it to expand, jaɓa ɗum ɗo yaaja. Wota jogi to kadi a andi koko nafata a jaɓata yaaja, wona e routine nokku gotum. C'est-à-dire mana an ka faamuɗa ɗon ka hattuɗa ɗon a jaɓata ɗum ɗon jibina goɗɗum. Andu wagotuji ɗin noon yarde noon kesum aray wara kiɗɗum.
accu ko jogiɗa ko jiido yaaja siko keri wonnoɗa remirde yaw ha remira machine siko boutique goto jogiɗa yaw ha waɗa industrie mana watta tamatije ɗe yahanta soda Dubai Italie arda ɗo e poutiji ñolɗi yeeya yimɓe maɓe landoɗa ɓene gonnon ɗo moƴƴinirde ɗum Italia ha hande kadi ɗaɓɓa base ɗum ɗon on hara a organisé no ɗum ɗo remire ɓanna machine kun tutta ɗum ɗon ka leydi ma kono sa lutti nokku ngoto gandu ñandu eɗa maaɗi allow it to expand jaɓu ɗum ɗo yaaja jaɓu ngal gandal ngal suɓiɗa ɗon e nder gande ɗen taw ɗum ko nafay ɗum a yino gollandema kan gurdama il faut multiplier ça Allah wo koko jogiɗa ko ngo ɓeydata ko nawnare marɗa fa jadahumullahu maɗa ko peewal maɗa o ɓeyda ko tammaru maɗa si tawi noon ko ma kon ɓeydo taka an ko ma kon ɓeydata ɓeydo taka si ala ɓeydade ta sikku no dari no maayde donc aray faamu diina kan ka aray mais si bana adama addi diina kan no jonnudema wattaŋila non wattaŋila parce que pour lui c'est facturé sur le champ wattaŋila wata taw ko makko kono nder to ko ɗum waɗi sa ndaari ɓurana hara ko firo tadabbur fiinelaɗo ala to je précise a ndaari ɓurana o fiinelaɗo ala to si fiinelaɗo no ton Allah wiyatano mo ɓul wi'u fi makko ala to transmission woni wadde fi makko ala nderta ndaar ɓurano très bien si banadama windi deftere o fandi o haalay toon taarikaji fi makko fi ɗimmoɓe makko fi gesele makko fi histoire ji makko fi faali ɗal yana paɗuɗa ndaar tum ɓurano ɓul Muhammad ɓul Allah wi pottito ko min jeyi pottito wi'u min kala ko haalata wi'u min fi makko ala to fi makko ala to il n'est que messager merci Oumou Wadjal oui si sa wi golloma yaw wiya o andi ko gollo si goɗɗo ari e ma siidi ka banque siidi ara mo watti cravate no ngi way o ara deeri makko ginno ga so wiɓe maati ɓe wi andu ko gollo sa yi boson o haalirtano boson ko wiya ma ko mi wi'i ñande Iblisa wi no mi ana hayr ab tayo naati e dingira Allah tayo naati e probléme ñande Firawna wi no ana kanka tayo naati e probléme oui dans la religion ko ya wi Allah wi ɗum ɗon yona si tawi ko Allah wi ko yonali a naati e barago ko Allah wi ko yonali a naati e barago adday joni mi wi'i ma kaari wi'i andi a naati e probléme buy naatoye yiide sabu jokkugol banadama tuko banadama jokketake ko min wi nawna sedi bana adama na jokketeɗo il va te facturer haray faamu ɗum ɗon si tawi ka ɓurano nelaɗo wiyama ɓul andu fi makko ala to kombo wi ɓul
wonno wiide ɓulu on wi'u on va te connecter là-bas. Va te connecter là-bas, sinon tu vas payer le prix. Fi won ɗum ya jaɓu famugol o thérapie ɗo ko ɓay wona a ñaamowo. Allah waɗalima turotoɗo ga leydi ñaama huɗo bruteur. Allah waɗalima ɗum. Allah waɗalima mbeewa. sa diwi non o neɗɗankaku yagal mo Allah okkuma ɗo o inni mi teddinirima sabu suɓingol ma. sa itike ha a diwi ɗum a cikkoyke ko min kaari, ko menen kaari, ko min ndi kaydi, ko min ndi jawdi. Eɓa hakkunde ma e ñamugol huɗo ko garam gokkunni, hakkunde ma ko ridowum gokkunni, hakkunde ma e yanugol wona ñamowo huɗo mbeewa ko garam gokkunni. mais sa jaɓi ko a banaɗama o serti aray hakkude men wallidi e kam jaɓugol ko a bani adama ko ɗum ɗon wonta sombo huwodira e kala banaadama ka hoore leydi ɗo e nder gurdan aduna yanko ummuru duniya wi. c'est à dire sa jaɓi ko a bani adama a ƴettay on neɗɗankaku yagal ma ɗon wawa huwodirde e kala neɗɗo telem maka bange aduna yanko arana ya dogu ɗennemi degu seeɗa ɗennemi suuɗo o ɗo haɗa yawana ka fammere. na diina kam wi ya dogu wi ɗon ya dogu il va te faire payer parce que kanko himo andi il t'a déjà endoctriné. si a ɓattike yimɓe ɓe si tentini yimɓe ɓe anda ɓe on kafa diina ɓe on kafa fikraji e faamuji e ataji woday ko faamuɗa e kesso peut-être qu'il va te libérer. sa ɓattike ndeɗa fedde nde andinte goɗɗum e fedde ma nde ko anda jaga ko e fedde wonɗa andimo no e fedde. sa innimo dari kammugo inna kammugo no rawunde si goɗɗo gomo fedde go wi kammugo no ɓawde ɓe ukkodiri hara ɓe fof ko duule ɓe suti duule oɗa yi duule waɗorne ndiyam oɗa yi duule nde waɗora ndiyam mais na kammugo non. si yiwɗo kammu ngu yeddotirtayi ko yiwɗo kammu ngu yeddotirtayi ko si laaɓanimo ko kammu ngun ni ya plus de problème. yeddotiral koye nder niwre jeeya laaɓali. merci Ceerno Diallo. en wi'i wona a ñaamowo huɗo wona a mbeewa kono noon no kirɗi haa ka tawata woɓɓe wurinna no suuɓi yahugol wona ɗum ɗo hara na forsaɓe wallahi wona doolaɓe ɓawɗo wallahi mawɓe men ɓe ɓeru maccinɗinaɓe ɓe ko doolaɓe ɗayna. mais joni a taway ko neɗɗo on tigiri mo weltori himo suɓi himo weltori yahugol soit wona ñaamo wuɗo ma mbeewa tawa mo weltori tawa himo weltori ɗum mo jaɓi ɗum ko ɗum woni norme o ko ɗum ɗo woni ko jaɓa ko on tuma noon o jokkata yeesojo jonnowo humpitandeji ɗi ala nafa laaɓi ka laaɓaɗi ko on tuma noon o jokkata jonnowo humpitandeji moɗeteɗi jaɓmoɗa. si a jaɓi a moɗi a tutay kadi par ce que nafatamo. ñaamete ko yo suɓe o loote o laɓɓine fii bane adama ko defete kon defe ko defetake ko moƴƴine kono koko suɓete wona ugginagol bruteur ñaama. sa hewtino woɗo alhaali tawi ko an tigi woni ko woni hunade hoore ma jokkata noon yeesojo ma yeesoɓe
tawɓe koɓe jonne moɗa sagayni janngude ya pas le travail meɗa doit hersude duuɓi noy tu fou quoi ils t'ont volé tes années pay koye buy mum duuɓi mum no wujjaɗo pour rien si tawi ko fiya windu inde ma nde jannga inde ma nde mais kono waɗanta duuɓi no kay si tawi ko a gani janngude goɗɗo inna arɗo addi cv ma iɗamen expérience ala expérience aɗa wona ɗon seeɗa min daara ɓe ruke so hewji ka yedda ɓe accita ɓe ɓanna gokkum ɓe wuuga ɓe accita kum ɗo kombo joɗɗinma e nder duuɓi nooke pourquoi si tawi kaka diina duuɓi nooke ko ya yiltito kadi tawa ko ya ñaamu nder ton ka duwaka ñaameede goɗɗo juula yoɓinama goɗɗo hoora yoɓinama goɗɗo hajja yoɓinama wuura ɗon profita ɗon goɗɗo ina no faala asude couleur du profita ɗon goɗɗo ina no faala darde juulirde tu profites là-bas alors là ça n'a pas marché. ɗon ara en wi si tawi wona ya ƴettu gandal diina politique huwodiral e nder macca ngaku humpitandeji ɗin no waaɗi l'information est toujours disponible tayla ko ya ƴettu konko wondi e nafa ko Allah wonma yewnude si yewtere nden gandal ngal waalike no woodi goɗɗum no ton no mari nafoore mais nafatama an koy wi piiji gon ton yiɗi nafa mais an on alhaali ma on nden ñande ala nafoore puddere ton sabu alhaali ma on koye accu ɗon a hewtoyay ɗum mais ara rondo fuu yaha ha yeyo ŋaɗa yana tawa ala to koya ndaara honno andirta no mari nafa a ƴetti ɗum ɗo hande ɗum ɗo no gollandema dolle gande an tigiri andi ɗeɗo gande tu n'en as pas besoin oui tu n'en as pas goɗɗo janne ɗo fi leyɗele ɗa yata e mum aduna janne ɗo tarikaji ɓenane ɗiya hutodirta aduna janne ɗo haala ka haalata aduna ko haɗi o janne fi no wuurira juuɗe maɗen tawata ɗe gollay koyɗe maɗen tawata ɗe gollay gite maɗen taw kadi o janne ɗum ɗo so jannatama ɗum haɗi janna hoorema donc yayen ka toɓɓere men ɗimmere partagez le live mettez le cœur on va prendre notre deuxième point no wota ɗum hoode kala ka yiɗa no piire no yeddotire naafi Allah a gayni gollude ko Allah wi ya golluko par ce que jokkuɗo laawol ngol Allah wi ya haray tu as tellement de travail a wata yeddotirde ko a gayni ko Allah yamirma kon ya gollu a etike ko wiya laaɓɓin ko laɓɓina nde ɗa gayna ɗen ɗon golle aray nange muti ɗon kala mo yeddotira ko si tawi tun hiɗa wuuri nder ton ɗon ka faaletake ñamuɓe huɗo ɓen doga ko si tawi tun ko nder ton wuurɗa ɗaɓɓa ka piiriɗoɗa e ka yennidiraɗa par ce que ko nder ton wuurɗa si a yiyama ko a ñamirowo dinati andaji to là il faut se battre naafi Allah seede naafi Allah yewtere ma nde nde fo pet mayre Allah laato ko ɓeyɗa wi o ceernojo wi ɓeyga non n'est pas là pour ça kon ɗum Allah wi e ko honɗum Allah wi goɗɗo yeddotirta ton kon ɗum Allah wi c'est suffisant ko honɗum Allah wi na bibliothèque on tew defte wotere pet ko honɗum on ɗon wi a jogoto nde ɗo ko honɗum o wi ɗum ɗo a gayni on gaynidi ɗum ɗo ɗum ɗon gasi ɗum ɗon faamike gollama ɗon haray
wata jabu ko wiyete slogan hode hay goɗɗo ko arata Allahu akbar hude non tout ça ce sont des slogans. goɗɗo ara démocratie worto warta jaɓu e jokkere ndan tout ce genre de slogan wota naatu e mum. wota jaɓu wonde neɗɗo mo slogan ewnandeji hodata trompata a ƴettay des décisions émotionnelles fi secteur anin sugo en wuuri e jamanuji ewnandeji slogan hunde mani awan koko awan kiki ewnandeji ta yarto nde no ewne ta yarto jooɗo deƴƴita a yaali si gere yahama ɗo joni si gere yahama mata en ƴettu affaire gere par ce que joni yimɓe nanay tu gere ala ko ɓe miijota joni ƴettege nder saare bandi ataki nokkure finkare ko ɓe fellata ko noy wa slogan para si wi tum para a cowtike a yahay hawra e maɓɓe ɓe warete si wi para si tawi goɗɗo no forma formation militaire dani ko no watta ko yo deƴƴitu ha o anda o hawa ɗo ko hontoni iwrude so ƴetta position o deƴƴitay taw kala ka o woni a yiyay mo takko nokkugo reskal ko noon mo deƴƴintinde ɗon ko position ko woni fettude konko ɗum woni andude ko honton fettirde par ce que kenen no fetta sikka ko ley woni fettirde ta ko dow neɗɗo mo waɗa formation militaire fes si wi para o yehi si wi paw sa yi mo wiira an tigirata e noon no wi ko honto woni yawde para o wiiri ko honto woni yawde ko e fello ɓen woni yawde par ce que o waɗali taw golle ɗen si o cowti tanade slogan reste cool suɓo lawol mangol Allah wana baba hay goto Allah wana baba hay goto ɓay nelaɗo fuɗɗike yultinde ɓay nelaɗo fuɗɗike wi ɓul nela Allah wi ɓarayno ɓenna nelaɗo kon woni musidal Allah ngal koye leñol on bo iwi par ce que ko ɗum andanogo jokkugol yimɓe Makka sanamuji wonno ɗin fof ka nder Kaaba hiɗi mari musidal hiɗi mari kadi iwi hiɗi mari leñol mana ko yimɓe lesa photoji yimɓe lesa waɗa to ɗon yimɓe ɓen wowtinanoma jokkugol yimɓe nelaɗo so inni ɓul Allah wi ɓenna Allah ma o ko noon leñol makko on noon iwdi makko koye qabila honto iwi hontuma ɓullu wallahu jippina ko ɗum jokkuɗen hannde nen kadi si tawi wala ko goɗɗo waɗi ko fedde on de a ɓantay ɗen ko fedde on o jokki o wandi fedde ma nde ɗon no sala fedde joni noon sa wattani yiila ko honɗum waɗi si banadama e rento jokkugo slogan ewnandeji ɗi ewnandeji ɗon fof no fodudema aljanna ɓe foppet maɓɓe ko ko ɓeni ewnare ɗon ɓe fodete woni aljanna mais ko honto muskila woni goɗɗo ta fodu ko jogaki si goɗɗo fodi ko o jogaki andi na kanko jamfima no min si mi fodima ɗo joni laamu mi laamaki mi fode laamu mi jogaki laamu mi fode ɗo milliard mi ala milliard mi fode gite maɗen fusi fes ɗe ala huɓɓude mi fode gite wona min jamfima ko an jamfi hoore ma sabu hoolagol komi jogaki ko ɗum yahowo batini yahowo moccoɓe bomɓe yahowo toragol du'a uji goɗɗo te ka hun jamfade hoore ma tadi oɗa no yeyde ko jogaki an hiɗa sodde ko jogaki ɓeɗo ɗo foppet maɓɓe ewnande maɓɓe ɗum sa ƴewitike ndu ley ton ko honno ɓe woni noddude ko aljanna on ɓe inna meɗen jogii ɗo
ma ɓen na wurina yawno e junngo yumma maɗo joni si tawi woɗɗi minen ngar no woɗɗanma yahu no junngo yumma maɗo no yahu no junngo woodi maɗo par ce que si tawi an a hewtata ga yumma ma hewtay ga e tawi a hewtata amen ga ɓoodi ma wawa ñantade o yaw no junngo lanɗo ma on ɗon si tawi ɓe hendota ko an e junngo ma si lanɗon hendi ke junngo ma jonnayi ɓe seeɗa haray ka thérapie ko wiyete kon aljanna haqiqa yankojo on ko haqqi aljanna neɗɗo gooto on an a gooto aljanna ma on ko ɗum ɗon haqiqa on ɗon non c'est la liberté freedom konto ɗum woni si tawi aljanna no haalede fi mum andu aljanna haqiqa yankojon c'est d'être libre misal ɗo joni allahji boy no haalede fi mum allahji pus no haalede fi mum kono allah gooto on ko gooto pet ɗi allah koye allah yiɗa fof koye nder cuuɗi woni allah naade e nder suudu wodi ɗum ɗon wawi okkorde hakke allahum koye allah hoye luttu koye ɗo fof koye nder cuuɗi waɗa ta henndu nun tampingoy ta nangen tampingoy wota ndiyan ɗan hibbo e makko wota yiide koye nder suudu koye mara ko goɗɗo kadi naadi koye nder ton woni ko bani adama waɗa allahu koye nder suudu o woni ano lo ere hadde himo e nder suudu himo wawi wadde ko allah wawi ko kono koye nder suudu o woni no geraki haka suudu o wonayi allah nde tawno ko kanko ni allah naka nder aduna ga woni allah huyno e nder suudu koye addu gertogal hirsa e hoore mum waɗi ƴetta gertogal ngal jonna kumbete ko hirsana hoore mum sanam adda gertogal jonna hirsa e hoore mum ɗen no jaati on ara toroɗa ɗum okkara jawdi okkara gerto kum wawali hirsande hoore mum ara kadi hirsa gerto kum kun e hoore mum ƴetta tew ngun an ñaama hibbaɗo ko a faalaka ko hibba e hoore mum ko weli ko han ƴetta ñaama ɗum emba kun allah umma no jaasi emba kun no jaɓi kadi ko jaasi ne allah joma bani adama no e nder suudu ɓe piyete ɓe yenne ɓe daasa ɓe sunna ɓe wara ɓe soka ɓe accida o wawanama hay fus kono ha yiɗa wi ko allah mana himo gayna ko allah gaynata donc haray haqiqa yanko ka wiyete paradis ɓe on ɓe nodde ɗo fuu e sloganji ka haqiqa ko wiyete kon paradis aljanna koko wiyete kon hettare kadi na hettare jama hettare aade gooto on liberté individuellement on woni noon hiɗa e jamanu majjuɓe woni ɗa jamanu fewɓe woni ɗa jamanu wonaɓe fatineɗe woni e jamanu ɓuttimɓe si tawi an neɗɗo dariɗo gooto tu es libre dans ta tête tu es paradis wona a naatoye aljanna di hiɗa nderto par ce que a ñaama e annda ko ñamɗa a ɗanoto annda ko ɗanoɗa buwoɗa ka yiɗa naɗɗa wuurano fof mais c'est ça ɗo paradis jonnon ƴetten yewtere men sakkiton nde jonnon comment voir le paradis. Merci Lampu Jama Baldé, ça fait longtemps. Merci Thierno Diallo Bari Mahawa. Comment avoir ce paradis? Andy, quand Dieu parle de paradis, est différent que lorsque un être humain parle de paradis. Si banadam halani ma fi paradis, o fala ya yaafo goɗɗum kanko ƴetta an habboɗa goɗɗum mi fillito. Si banadama wiima paradis, o fala ya yaafo wonki maki jawle maɗen fi an ya habbo. Si Allah wi paradis ko ya wuru ɗum ko ya wunu ɗum, tu deviens le paradis. Parce que ko ya yaadu e mum sa yaadali e paradis mais mo kala no mari kiliyam mum jahannama kiliyam ɓe jahannama ɓennoto.
kiliyam be aljanna on ayata imo sa iwri kadna a hewta tun aljanna mo inawdo kiliyan jo sa wi kadna ga a hewta tun janna mo inna bala ambaye mo so modilla dun malki sa hewti yawma ya hida welti quand mi fala yude Allah mi da humpa je vais le voir ce grand créateur I want to see him mi da fala mo yude Allah inna min kam mi da fala ma yude ko don ridwan mo weltani ma da weltan aljanna inna hino kiliyanjo am barkina do arka ta ko don barki na diri do yattiri do nganyiri fala wonde malaika haaju Allah ala e ko bani adam am moƴƴinay a bonnay joni noon ko honno heɓirta paradis o gundo on no jungo nelaɗo alayhi salatu wasalam honno nelaɗo yewti sahabaɓe mum ɓen pour avoir le paradis mo mon yewde fi mon ko aduna ga taw paradis mo religieux jo yewta fi mum e min mom yewta fi mon no sefti rew nene ma rew karamka ma rew lando ma yebo yaade non moi je parle pas de ça le paradis pour toi individuel fi ma ummuni haalde ɗo konno heɓirtama joni sen yiltitike e kongude nelaɗo ni alayhi salatu wasalam ñande go ɓe fewtuno e sahabaɓe maɓɓe sahabajo mana ko wondiɗo nun e nelaɗo jaɓɗon eɓe wondi wurduɗo e maɓɓe jaɓi ko ɓe addi ko on wiyete sahabajo ta goto yewte ɗo wasina sahabajo hari ko malaikajo ma kaka kammuɓe wuuri iɓe wawnowa men ko e majjere ɓe iwi ɓe ari e peewal ko e bonki ɓe iwi ɓe ari e peewal ɓe wawnowa men no ton moƴƴuɓe no ton pomɓe ta goto yewte ɗo sahaba trompa hakkille maɗe i vette bouffe ɓe wawnowa ma hiɓe hula hiɓe ɗano hiɓe ñama hiɓe yaaka makiti hiɓe mari probléme ji hay hakkunde ɓenguli maɓɓe ils ont des problèmes ta goto ari yewte ɗo fi sahabaji comme si c'était des personnes clean non sahabaɓe nelaɗo ma kadi ɓe wota lando hay goto ne demandez rien à personne aljanna fuɗɗike ayi wattan yilay ngol konngol ne demandez rien à personne parce que problème on fof ko ɗo woni kemande walleme yurmineme faabe wattan hila nelaɗo maak si tawi tun on respecti ɗum ɗo aljanna on jokke mo ne demandez rien à personne taw lando goɗɗo rien mana kala hunde tawde hiɗa wawi waɗande hoore ma talande goɗɗo c'est de ça qu'il parle ha tawi hande kadi sahabaɓe si ɓe jooɗi ke hoore baɗɗateriji maɓɓe ɗin wono puccu ma ngelowba ma babum si goɗɗum yaniriɓe o tigui cippoto hoccana hoore mum c'est de ça qu'il parle parce que ici commence quoi la liberté parce que si goɗɗo waɗanima goɗɗum sa landike goɗɗo waɗanima goɗɗum ko ñammade buyno e piège ji hande ɗi ɓe wata sifade il y a de ces cadeaux ce sont des dettes buyno ɗo hande susata jannude no diina kan doit jannirede noon tu sais pourquoi parce que ça en detti envers soit le pouvoir ou les familles ou les clans wota on lando goɗɗo hay hunde ça c'est la liberté si wona hara illa so wona hara yiɗa e nder darura nana hunde ndun ɗo on tu n'en peux pas tu es dans le besoin je ne parle pas de ces gens là
mais kala hunde tawde wano yiɗa e nder baɗɗatire ma goɗɗum yani andiɗa wawi jippade ƴetta no demanda personne tawi goto yettu ɗum ɗon jonne ida wawi immade ƴetta termus ma waɗna hoore ma café yaw waɗa hiɗa wawi faggude ɓengure ma nde hiɗa wawi sohlude koltu ma hiɗa wawi dennude ɓe no demanda personne. Ça, c'est le secret de la paradis. Pardon, le secret du paradis. Ça, c'est le secret du paradis. Parce que dès que tu es libre, si tu as libre, mana, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie. Nde tampere nde yiyata ɗo ko ɓay yimɓe ɓen no jooɗi udditi hunduko habbi yawɓe ko ɗum hatta yawɓe ɓuyarta ko be yahuɓe ɓen tawa onon jooɗiɓe ko jikke maɓɓe na on ñanneɓe maɓɓe ɓe anda gesele monɗen no ɓeydade nayi monɗin no ɓeydade ataleji monɗin no ɓeydade butikaji monɗin no ɓeydade ɓe artay onon si tawi ñamay yaray holtay ñawnata barkimina duwaɗima on gaynade. Dieu ne va jamais se manifester dans ta vie. Atampai hata oyamo. Ya hatawa mata yes mango fuku jie. Ang daro da yeso Allah jie ala. Fuku jie tu. Kono nela do fala yewde dental sahaba en do. Ko nde julɗo gomɗin ɗo on o pottitoto toragol yimɓe ɓen ma landagol yimɓe ɓen si wona hara emo e nder daru wonde tawde wala feere mais kala ko tawimo tagana immo daroɗa c'est pour toi, c'est pour ta liberté. Par ce que ko ɗum ɗo haɗi diina kan yottine no duwa yottire par ce que diina yottinaka e maccangako e diina yottinaka e dimankako na gotum. Si diina yottinama e maccangako yimɓe ɓen tampay ha ɓe sa'o ɓe watta toon nde kaaƴe ɗen ɓe ɗaɓɓa ton ko ɓe ƴakka ils vont souffrir par ce que yiɓe rondi ko ɓe anda ko ɓe wata suɓade ko honno diina kan yottinirte ko étape par étape. Étape sa diwi étape goto sa diwi lowre wotere ça ne va pas marcher no wayi wa darnugol suudu arana fondation arana taw leydi ndi darandi expectade coɗɗina fondation si watta goɗɗum c'est étape si kala ka diwɗa yahata ko ɗum haɗi diina ka yaha dongal julɓe e angal doole e angal duncugol goɗɗum si on yottinay diina ka on fuɗɗoray ko Allah wi fuɗɗore ton yahu an sahabajo yawe nde ɗo saare wiyaɓe reweteɗo ala sona Allah ta feƴƴino nde ɓay juuɗe maɓɓe ɗen no e goɗɗum go hiɓe rewde ko wona Allah ta feƴƴino nde si ɓe jaɓi si ɓe jaɓi yaltugol e rewgol ko wona Allah andinaɓe ɗon Allah no nuli nelaɗo wiyeteɗo Muhammad hiɓe mari nelaɓe go hiɓe mari nelaɓe go woɓɓe ko bemmum ko yumma mum ko karamko mum ko sawriraɓe mum e nandoɓe ko leɗɗe woɓɓe ko canɗi hiɓe mari nelaɓe go si ɓe jaɓi nelan langal min yamiraɓe noon hande kadi ko hikki ɗon kon julde an kadi hakkude ma e ɓiɗɗo ma e ɓengu ma ko ni koy sona ɗum o juulay ɗon o yaha wadda nasi o juula ɗon o yaha wadda tarki o juula ɗon ɓe yaha ɓe luubomo ka moccoɓɓe par ce que fondation gara noon ƴettade si o juuli o jaɓi juuli ɗon o laaɓi feƴƴa kadi feƴƴa e honno e ngala tugalal kono si a diwi a inni yo juul a fokkitani jawdi makko ndi o taƴa e hoore ma nde a fuɗɗike mo yewde gonɗo watta jawdi ma ndin o taƴa e hoore ma nde a inni mo accude ñameteji makko ɗin e nder 12 heures tan o taƴa e hoore ma nde fi hon ɗum fondation ala ka ɗiɗo yowo a inni mo yo hajjo innay ko nafama an ko on ɗum hajjunoy taka suudu ma an donc sinon
kaɓe diwi ɗo joni noon ɓay ils n'ont pas accepté ko nelaɗo yewti kon pour la liberté ɓe tawi yottingol fondation on nodday ɓe kamɓe tigi nde ɓe wonata hara ɓe landota ko yimɓe ɓe et là c'est dangereux parce qu'il ne travaille pas naɓe fof no woodi daraniɓe yottingol kaɗo diina janna yimɓe. Ça c'est aussi c'est du travail. Je ne parle pas de ces enfants yaltina yimɓe e niɓe. Je ne parle pas de ces gens ko wuuruɓe nder ton e pandiyagal que je parle. Organise ɓe ka yimɓe hutte, ka juulirraji darneɓe ñaama, ka boyli aseɓe ñaama, ka yimɓe moɓete hutte, haran hutteteɓe ngala nafoore miski Allah jar. Donc haray ko ɗo wonɓe gattude hannde. Onon gomnimɓe, méfiez-vous, woɗɗite landagol yimɓe ɓe. Buyno perdi hannde jawle mum ɗe, buyno honni yimɓe ɓe faalaka honnude, buyno huwondirde yimɓe hannde ɓe faalaka huwondirde, buyno suuɗade hannde ko hunde nde ɓe landi hankin jogiiɓe. Ñamete mo ñamuɗa hankin ka goɗɗo ko ɗum jogima, ko coñci ɗi wattiɗa goɗɗo hankin ko ɗum jogima, ko visa makko on jogima, ko ngal ballal jogima. C'est ça. Ala meɗen salmina kala wonɓe sponsor de oɗo page no woodi dariɓe wonɓe sponsor de page on fi yo luttu bugade thérapie on bisimillahi. Haray ɓe du'ana meɗen tori Allah subhanahu wa taala Allah yajinanɓe fiyakeji maɓɓe, ɓeyda ɓe faminde thérapie on kamɓe kadi. Kala wonɓe ɗaɓɓude kaydi yo Allah newinanɓe bisimillahi no moƴƴiri. Kala faalaɓe ɓiɓɓe tawata Allah newinanaɓe ɓe yo Allah newinanɓe bisimillahi. Kala faalaɓe artude aljanna men ɗo lagine yo Allah newinanɓe ɓe arta jamɓe yiwa e ɓaawo kulol. Kala faalaɓe furɗade gurdan question si on ala laawol no fuɗɗoron nodde nawna felli thérapie HTO-thérapie. Kala marɓe nam beeli ɓuuri ina doga e clinique e clinique ko ɓuuri on ma ƴakkude na ɗum ɓanndu ma ɗum Allah no tagi ndu waɗi lekki e mayru wallahi ɓanndu ñawda e hoore mum. Donc aray merci beaucoup. Assalamu aleykum wa rahmatullahi.